Umwuka mubi ugikomeje hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yasabye amahanga gushyira igitutu kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ndaje ngo tubiganireho, gusa si yo nkuru imwe tugiye kuganiraho, ko ndaza no kukujyana muri AFC 23. Hari umwe mu bayobozi yamaze kuba yirukana. Ese ninde, akora iki? Ibyo byose nkuru ko zigera kuri ebyiri ngiye kuzikubwira. We kiri gusabwa n'ugutega amatwi kandi ugakanda na subscribe niba utarayikanda, nanjye nkakuvira imuzi n'imuzingo nkwaye ikaze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yasabye umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa b'akarere gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kubaka kandi bugamije gutanga ibisubizo bifatika ku bibazo by'umutekano bimaze igihe biremereye akarere k'ibiyaga bigari. Ibi yabisabye kuwa gatanu tariki ya 29 Gicurasi mu kiganiro yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yagarutse ku ruhare rw'amahanga mu gushyira inzira z'amahoro no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijwe hagati y'impande zirebwa n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagaragaza ko ari ngombwa ko amahanga afasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Yagaragaje kandi ko kutabikora bishobora gutuma hakomeza kwimakazwa uburyo bwo gushakira ibisubizo mu ntambara, aho gushakira amahoro mu nzira za politike n'ibiganiro. Magambo ye Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yagize ati: u Rwanda ruhamagarira umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa bose gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwubaka kandi butanga umusaruro ugaragara mu gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Yakomeje avuga ko kunanirwa gukurikirana ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye bishobora gufatwa nko gushyigikira uburyo icyo gihugu gikomeje gukoresha bwo gushaka ibisubizo binyuze mu ntambara za gisirikare. Minisitiri Nduhungirehe yavuze kandi ko kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere hakenewe igitutu gishyirwa ku mpande zose mu buryo bungana, ndetse no gukurikirana neza ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro n'amasezerano aba yarafashwe. Mu magambo ye yagize ati: hatabayeho igitutu gikozwe mu buryo buboneye ku mpande zose no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijwe, dushobora gushyiraho ibyangombwa n'impamvu zikenewe kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere k'ibiyaga bigari. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ibi mu gihe hakomeje ibiganiro n'imbaraga za diplomasi bigamije kurangiza amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu impande zitandukanye zikomeje gushishikarizwa guha umwanya ibiganiro no kubahiriza ibyo ziba zarumvikanyeho kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano birambye. U Rwanda rwo runenga amahanga kuba akomeje kurushyiraho igitutu rwonyine rukanafatirwa ibihano rushinjwa kugira uruhare mu makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kutubahiriza amasezerano y'i Washington, mu gihe Kinshasa abayasinyanye yananiwe kubahiriza ibyo yemeje, ahubwo ikaba ikomeje intambara n'umutwe wa AFC 23 bihanganye. Ibi rero yatangaje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe. Urebeye mu buryo bwagutse bigaragaza ko amahanga ashobora kuba hari uruhande yirengagiza mu gushyiraho igitutu. Uko ajya gusoza yavuze ko amahanga akomeje kurushyira ku gitutu rwonyine bitewe n'amasezerano basinye i Washington mu Kuboza 2025, ariko bakirengagiza ko bayasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi nayo ariyo itubahiriza ayo masezerano, ahubwo yo yakize imbaraga mu guhangana n'umutwe wa AFC 23 bakoresheje uburyo bwa gisirikare, kuko naho bigaragara kenshi ko ibiganiro bagiye bagirana bagenda bashinjanya kugenda babyica, by'umwihariko ku ruhande rwa AFC 23 ishinja leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwica amasezerano nkana. Rero
muri iki kiganiro yagiranye n'abandi badiplomati bahagarariye ibihugu byabo hano mu Rwanda, yagaragaje ko ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kitakemuka kubera uburyo bw'intambara cyangwa se imbaraga za gisirikare, ahubwo hakenewe ibiganiro kugira ngo ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibe cyakemuka kuko gihangayikishije akarere k'ibiyaga bigari. Ibyo rero ni bimwe mu bya Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, yatangaje irije abadiplomate cyangwa se yabwiye abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Ubwo nuko bimeze, nkuko nabikubwiye njya gutangira nakubwiye ko duhita twerekeza no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ihuriro ry'abarwanyi ba AFC M23. Iri huriro ryatangaje ko ryakuye ku mirimo Profeseri Muhindo Muganda, wari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma izwi nka Unigoma, rimushinja kutubahiriza inshingano ze ndetse no kutisobanura ku bibazo by'imiyoborere n'imicungire y'umutekano byagaragajwe n'igenzura riherutse gukorwa. Mu ibaruwa umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 Profeseri Fred Kaniki yandikiye Muganda ku wa 28 Gicurasi, yamumenyesheje ko yamaze kuvanwa ku nshingano zo kuyobora iriya kaminuza. AFC M23 yavuze ko yafashe icyo cyemezo hashingiwe ku mategeko agenga amashuri makuru na za kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuba Muganda yari amaze igihe kirekire ataboneka aho akorera atabifitiye uburenganzira. AFC M23 kandi ivuga ko nubwo yari yaratumijwe inshuro zitandukanye ngo atange ibisobanuro ku byo yashinjwaga, atigeze yitabira cyangwa ngo asobanure ibibazo byavuzwe mu igenzura ryakozwe ku mikorere ya kaminuza. Muri iyo baruwa AFC M23 yabwiye wari umuyobozi wa Unigoma iti mwakuwe ku mirimo yanyu guhera ku munsi mwakiriyeho irimenyesha. Iki cyemezo kije nyuma y'amezi menshi hari amakuru avuga ko Profeseri Muganda atakigaragara mu bikorwa bya buri munsi bya kaminuza ya Goma. Profeseri rero mu ntangiriro za Gashyantare amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru by'Igoma yavugaga ko uyu muyobozi adaheruka kugaragara mu ruhame kubera impamvu z'umutekano. Ibintu byari byateye impungenge bamwe mu banyeshuri n'abarimu bo muri iyi kaminuza. Profeseri Muganda yaramaze imyaka myinshi ayobora Unigoma, imwe muri kaminuza zikomeye mu mujyi wa Goma ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri 2025 yanahawe igihembo cy'ishimwe ku ruhare yagizwe mu guteza imbere uburezi n'ubushakashatsi muri kiriya gice. Kugeza ubu Muganda cyangwa ubuyobozi bwa kaminuza ya Goma ntiburatangaza icyo bubivugaho. Rero aya makuru n'ubundi yaje kwemezwa na Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'ihuriro rya AFC M23 ku itangazo yashyize ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter. Ngo nukomeza tugakurikirana hafi aya makuru tukaza kumenya uza gusimbura Profeseri Muganda, ubwo nawe turaza kumubabwira ndetse n'andi makuru atandukanye abari kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika, ku isi muri rusange yose tuyakugezaho. Ni The Quick Times News, turagushimira ko komeza kwana natwe. Wowe turi gusabwa no kujya hasi ari subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kwana muri gahunda zitandukanye. Kwa Adventiste umunsi wa karindwi mugira isabato nziza, abandi mwese namwe weekend nziza, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere.